Mitulun tu rumi amiat, upiharatengan ita tu pasles ni yes. 受难周每日祈祷。Awa ai ku talau nu falujua a matayar tu saki alumanai， 无所畏惧的服侍众人。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap tu suar nu kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。Suar sa yes， 我们ao pariasan kako i matini naitini tunini ahlemak hanau aku hakini. Nikau rira, unini ku patusukan aku ataini ihkar amidifat tunini apahles saan. I Yohani tusak safa atsefang tusapulu pitu atusir。耶稣说：“我该求父亲救我脱离这时刻吗？但我正是为此而来，要经历这苦难的时刻。”约翰福音第12章第27节。Sarikakaau, yo malalu kita amatayar to sakanga ayaw no alumanay i, ratag away ko mi alayay ititaanan. Ratag matengir ita kumaan a milukesai a suar. Nikau rira, mahaan to ji yes a mapasemsem. Nika mafana jingra o jipudzai ku nika pahles no orib ningda. Ama pa orib ko ihkalai a tamlau. 当我们为了众人的益处而尽力服侍时，也许没有人会感谢我们，也许我们会听到毁谤的言语。然而，耶稣也同样为此遭受折磨，但他心里明白，他的苦难是有价值的，要让世人蒙救恩。Mitulun kita， 我们同心祷告。Tabang Yesaw, lamaan kaku, ta unay falutsuay a ulah kaku, amitlemak tu nga ayay a lemak.Awa ay kutalaw ami patarahkal tu ulah no miso. Sa ay pikihar tu misa tatiihay i takwanan. Nika lipaha ku falujur tu nika lemel no alumanay. 主啊，求你帮助我，让我甘心乐意行善，毫无畏惧地活出你的慈爱，不把别人对我的恶意放在心上，但却乐意看到众人得着祝福。Bagay i taramaan angangan numiso amitulon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。